Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ya ke jingra ke ya ke lingkup senam ke basis Pak Sanpau, jauh Mahatma Gandhi. Neyo bela tepru kemukpa ke jai benreu, ringkat barok kue keri India. Haka arterik mentau benar risau araja kat kendai. Nalor ke jingra ke belasaki ha keleng ke distrik, kamtam ha ke distrik headquarter ha ke jela berokawai. Ke Batisi TV kelayor ban saki ya ke wei ke jingra ke ha ke wei neki thai nong kendong. Kane ke jingra ke ha ke wei neki snong nong kendong. Kedai ke balalong ha ke snong mau laingon. Ke snong ke badan ha ke thai dingleng ha po soyong constituency ha ke ba ki nong snong kilai shim bentasirham ban rakhe ke nikasngi ke bala pelong da ke kenhon Village Defense Party. Ringkat ke jingtre lang kisau tuli ki kenhon yarap dalade lade bakentop ya ka yatli lang self help group ka senrap lang self help group ka yarap lang self help group bat ka yasnok ti lang self help group ya ka jing rakhe ha ka ni kisnong lasdang ha ka por mastam da ka jing pen coach nong khamtam mat pen kho ya ki jabo jaban ki badai ki plastic nang ta la pen bot pan sa ka je lang pen smutho pai ba halor ka khoj ka suba bat ban ambrat pathari ki plastic ne ki mar ki balathmu ban bret no ki badai de ki plastic hakani ke jingalang nalor ki pajba lai shimentaru de ki khna jong ki artri ki skol ki banakani ke shnong bakan thop ya ka Saint Teresa Secondary School bat ka Government Lower Primary School hakani jingalang layo jingkran ru no headmaster jong ka Government Lower Primary School uba W Sumer bat no principal ka Saint Teresa Secondary School ufada kriem bat hakani kasngi na kaliang ki self help group kila no senyang ro da khatsan tli ki ten the nyon shakani ke shnong mau lai ngot